or perceived as human so far, and ultimately, the whole modernity project of political autonomy of the political body and so on. So, for me, the question, I wanted to make a distinction between the special and general intelligence. yeah. The thing you said, I think, is true for the general intelligence. Of course. This form of general intelligence can put the human out of the equation completely. But the specialized artificial intelligence, which only, let's say, analyzes gigantic quantities of data, is for me as a system of writing, actually. But it manages to make things minimal with gigantic quantities of knowledge. So naturally, it's two examples which are not directly connected. But in the end of, let's say that result of the specialized intelligence, the product of specialized intelligence is in the end still used by humans, right? But in the general intelligence, it won't be. It will be only the machine. The human will be left out completely. So that is the thing I wanted to stress out here. That's why I used this analogy with Caesar's ideas of writing and so on. Okay, thanks. I'm afraid we will have to end this interesting discussion. Thanks everyone for your cooperation and for listening. And I think the next one is about to follow shortly. Thanks. Ja, sind oni v bistvu zgodovina. No, vidiš, meni bolj tole. Te bo ne zanimivo, vse se ga predvaja.
Brez nazivov. Dobro. Brez, ok, v redu. Ti ga itak nimaš, ne, tako da je vse en, pač te sploh nas sprašal. Ok, pozdravljeni. Dober dan na drugem panelu prvega oziroma drugega dne festivala Grounded. Tema pogovora so pametna mesta, nespametni državljani, to sem dodal. Pogovarjali se bomo o pametnih mestih, o regulaciji, o tem, kako misliti pametna mesta oziroma kako se z njimi ukvarjati, a je to zdaj problem tehnologije, a je to problem sociologije, a je problem prava, a je problem biologije. Z mano so trije gosti, če gremo od desne proti levi, tako kot gre zdaj svet. Na moji desni sedi Maša Galič, podoktorska raziskovalka na Inštitutu za pravo, tehnologijo in družbo v Tilburgu. Potem na moji prvi levi je Aljoša Požar, izredni profesor kulturologije in kulturne antropologije na Fakulteti za družbene vede. Zraven njega sedi Ajdan Cerar, ki je sociolog na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, zaposleni pa kot vodja projektov na Inštitutu za politike prostora. Ko smo usklajevali oziroma ko smo se pogovarjali o tem, na kakšen način bomo začeli to debato, bi se mogoče najprej dotaknil korespondence, ki smo jo imela z Mašo, v smislu, zakaj tle med nami ni pravnikov. Ne, se pravi, zakaj v tem panelu ne sedi reprezentanca prava? Oprosti, jaz sem pravnica. Vem, ampak ti si očitno hotela imeti nekoga, ki bi bil še večji pravnik oziroma ki bi še bolj kot ti začrtal pravne definicije. Pa me najprej zanima, ko se pogovarjamo o pametnih tehnologijah, o novi tehnologiji, o informacijski družbi, se mi zdi, da se vrtimo več ali manj okrog na eni strani neke tehnodeterministične debate, kjer nam ljudje prodajajo prihodnost v superlativih in v tem, kako bo vse super, samo uštekajte se na internet. Na drugi strani imamo, recimo, da te, pa bom zdaj samo kritičen, paranoične humaniste, ki govorijo, ne, to je treba vse skopati, dati na kup, zažgati in iti nazaj v gost. Mogoče vprašanje za vse, oziroma mogoče na ta način začnemo. Kako bi se mogli o teh zadevah pogovarjati, kako bi se mogli o teh problemih, ali pa o teh vprašanjih, ki jih postavljajo nove tehnologije, pogovarjati, da bi bila debata all inclusive, kot se temu reče, oziroma da ne bi prehitro zapadli v neko ali olepševanje tehnodeterminizma ali pa na drugi strani neko, da rečem, paničarjenje humanizma. Smem začeti? Izvoli. Okay. Torej, jaz ravno kar zaključujem svoj doktorat na Nizozemskem, v katerem sem se ukvarjala z enim konkretnim primerom živečega laboratorija, v angleščini Living Lab. To so posebni deli mest, kjer se izvajajo številni pilotni projekti. No in moj projekt je bil povezan z mestom Eindhoven, z eno ulico, nočno ulico Stratums Eind, kjer je tako okrog 50 barov in so včasih tam kakšni problemi, kakšni pretepi, tako da so poskusili uvesti številne tehnološke rešitve za te probleme. No in zakaj se je meni zdelo pomembno, da je med nami tudi kakšen pravnik? Zato, ker sem po 4 letih dela z ljudmi pri tem projektu Stratums Eind ugotovila, kakšen je njihov pristop dela. Imajo takšen moto let's just do it now and learn from our mistakes later, oziroma let's learn as we go. Torej, mislim, da je potrebno nekaj več kot samo pogovarjati se o tem, kaj so pametna mesta, kaj želimo od tega, ker v bistvu te debate o tem se pogovarjamo že vse od leta 2012, to je zdaj že precej časa in dejansko se veliko stvari dogaja. In zato je pomembno, da smo pravniki tudi med temi ljudmi, ki se pogovarjamo in zato, da povemo ljudem, ki dejansko sodelujejo pri teh projektih, kaj smejo, česa ne smejo,
in kaj je zaželeno in kaj ni. A ne? Tako da je pomembno, ker določene stvari so regulirane. Včasih se mi zdi, da ti ljudje, a ne, pri pametnih projektih mislijo, vse to ni nič reguliranega, mi pravzaprav lahko, mi tle izumljamo nekaj novega in lahko počnemo, kar hočemo, pa to tudi ni čist res. Tako da se mi zdi to pomembno povedati. Jaz se opravičujem, slovenščina je še slaba, jaz bom na angleščini. So the problem is not about being for or against smart cities. It is rather that you have unclear terminology about what smart city is. So if I think about smart cities that I used to live in, they're basically what some of your colleagues in Netherlands would call neoliberal cities. So it is the large-scale project that erases some type of natural environment in order to build some type of highly supervised and technologically driven environment. And then, of course, you can easily be against it, and if we have little time, I can explain why, because there are many social, political, ecological, and other problems related to this eradicating certain type of habitats and planting another type of technological habitats. But if you think about 1 street, 2 streets, social labs, technologically improving life of people with disabilities, a citizen living in old cities, and then you call that project, I don't know, Ljubljana Smart City or something like that, then we are talking about something completely different that can be then politically criticized from the another level. Yes, liberal governments softening resistance, but you don't have those problems that you would have in basically destroying one large bay in Incheon region, South Korea, building something that is purified from poverty, from fish, from birds, and then you copy that and paste it 2 times in China. So you copy the entire city and paste it 2 times in China. And then you try to survive that particular dynamics. So it is not rather pro et contra, but it is that we need to think about different levels of how smart cities are conceived and built in reality in order to start political debate. No? Ja, predhodnika so v bistvu že zelo veliko povedala o tem, kaj smart city je, kaj ni ali pa kaj ne vemo, pravzaprav o tem, da ne bi bil. Tako da bom jaz mogoče začel druge. Zakaj se sploh pogovarjamo tako veliko o smart cityju? Smart city ni edini brand na področju mesta. V zadnjih 10 ali pa 20 letih smo imeli Creative City, Knowledge City, Green City, City of Science, Resilient City je zadnje čase, Modern Sustainable City in kup je bilo teh različnih pristopov ali pa nazivov za mesta, ampak smart city izstopa po tem, da se ga uporablja zelo veliko. Če je graf ostalih brandov, ko sem jih naštel, nekako stabilen takole, je kolega Pipan pred kratkim pokazal, da gre smart city v diskurzu takole nagor. In tukaj se treba vprašati, zakaj je smart city tako prisoten v našem diskurzu o mestih. Verjetno ste tudi opazili, da pred parimi tedni, ko so bile lokalne volitve, vsak tretji kandidat na kakšno vprašanje, na katerega ni imel odgovoril s tem, da tole bo pa rešil z nekim pametnim sistemom in s tem končal svoj odgovor. No, verjetno je pač en del zgodbe v tem, da ima za razliko od ostalih brandov, ki sem jih naštel, Smart City svojega promotorja. In to so velike mednarodne multinacionalke, vse vemo, o kom govorimo, IBM, Cisco, Siemens in tako naprej, ki se jim tukaj odpira trg bistveno večji, kot si mi lahko predstavljamo. Če ima Amerika tam okrog 10 milijonskih mestih, ki jih je imela Kitajska pred 10 leti 150, pa je danes verjetno že tam preke 200 in tako naprej. To so mesta, ki imajo izjemno hitro rast, ki že v času, ko so bila manjša, kot so bila zdaj infrastrukturno mestoma, niso preparirala problemom, ki so jih imela. In zdaj se tukaj pojavijo neke ogromne multinacionalke, ki trdijo, da imajo tehnološke rešitve za množico izmed teh problemov in pred njimi je ogromen trg. In zaradi tega je ta Smart City pač po mojem mnenju tudi toliko prisoten v našem diskurzu. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, če probam biti zelo kratek, pa je, Smart City je utopija. Pogosto mislimo, da lahko s tehnološkimi bolj ali pa manj preprostimi rešitvami rešimo neke probleme, ki pa dostikrat niso rešljivi na ta način. Dal vam bom en primer izpred parih tednov, ampak lahko bi jih dal iz različnih področij. V Smart Cityju ni treba graditi kolesarskih stez, zaradi tega, ker v Smart Cityju ne bomo imeli problemov s prometom, ker bomo imeli samo vozeče avtomobila, ki bo super učinkovita in se bo po mestu premikala brez zastojev.
Verjetno se ne bojo. Ne? Še zmeraj je avto naredil okrog posameznika ene 5-metrske obročine, zaradi tega prostorsko neučinkovit in razdalje med hišami se ne bojo povečale in javni promet precej star izumi še vedno verjetno veliko bolj učinkovit. S tem sem hotel pokazati eno to utopijo, kako bojo neke tehnološki ukrepi prihodnosti že zdaj v našem diskurzu se predstavljajo kot neko utopična rešitev za ene probleme, ki so tukaj in lahko rešujemo tudi na bolj analogne načine mogoče, no, ali pa že imamo neke čistoke rešitve. Mogoče bo Maša na koncu oziroma potem v nadaljevanju povedala več o tem. Jaz sem hotel samo na tem mestu, preden nadaljujemo, opozoriti, da če se boste razburali glede teh tem oziroma če vas bo kakšna stvar, ki jo boste danes slišali in vas bo razburila, imamo pred vrati pač tanke kava in piškoti, tudi pomaranče. Lahko stisnemo eno pomarančo, da von pomaranče malo zacirkulira po prostoru, da vas bomo na tak način pač pomerili oziroma malo pacificirali. To se zdi mogoče komu smešno, ampak to so recimo na Nizozemskem patentirali oziroma so uvedli kot dejanski mehanizem, čeprav razumem, v tej pametni ulici. Pa o tem malo kasneje, to je bil samo kot medmet oziroma da se malo zbudimo. Hotel sem opozoriti oziroma hotel sem poudariti ali pa fokusirati še na eno stvar. Ne kot novinar oziroma kot nekdo, ki se recimo da že skoraj dramatično celo življenje ukvarja pa z nekimi komunikacijami oziroma tem, na kakšen način se o določenih zadevah pogovarjamo in o tem, kdo se pogovarjam, je fascinantno v bistvu že na nivoju jezika, kako različni ljudje, različne interesne skupine interpretirajo v bistvu debate o pametnih mestih. Slišali smo, ne vemo odgovora, ampak rešitev je pametno mesto, oziroma ne vemo odgovora, ampak če je res komplicirano, je to rešitev pametno mesto na blockchainu. Problem, ki ga imamo, in tukaj sem si napisal par fraz, mi smo šli, se pravi, Zavod Državljan D, ki ga vodim, je šel v oktobru in v septembru po glavnih mestih bivše skupne države in s turnejo etičnega IT-ja oziroma preizpraševanja etike v razvoju informacijske tehnologije. Eden od panelov oziroma od predavanj je bil tudi o pametnih mestih. Najdu oziroma, ko sem sestavljal to predavanje, sem iskal v bistvu medijska sporočila oziroma novice o pametnih mestih in o tem, na kakšen način se pogovarjajo in zadeve so fascinantne. V nekem članku, ko so pač ustvarjalce pametnih mest oziroma podjetja, kot so Cisco, HP, Microsoft in ostale, spraševali o tem, kako odgovarjajo na probleme ali pa na pomisleke ljudi, ki se bojijo, da je to v bistvu država nadzora, surveillance state, da se v bistvu vse, kar se dela na tem, je v bistvu to, da se ljudi nadzira preko tehnologij, preko senzorjev, preko pametnih luči, preko senzorjev v tleh, preko senzorjev v parkirmestih in tako naprej, in da je to v bistvu realizacija koncepta velikega brata, je bil odgovor fascinanten. Človek je rekel, nočemo, da se ljudje bojijo velikega brata, hočemo, da jim velik brat pomaga. In meni je bilo fascinantno, da ko ti prideš v fazo, ko greš, ko se odločiš, da boš rebrandal 1984 oziroma znotraj 1984 pojem velikega brata na tak način, da to ni zdaj več ultimativen strah oziroma ultimativna slaba stran, ampak da bo ta veliki brat pomagal, potem se mi zdi, da imaš v bistvu mogoče problem, ki je večji, kot se ga ti zavedaš. Druga zadeva, ki je bila mogoče na tej frazemski ravni zanimiva, je bila, a kdo ve, katero mesto je bilo izbrano za pilotni projekt pametnega mesta v Sloveniji? Ali ste vedeli, da pač razvijamo, se pravi, da slovenska podjetja oziroma slovenske podružnice nekih multinacionalk že sodelujejo pri razvoju pametnih mest v Sloveniji. Hint, pilotni projekt se odvija v Novem mestu. Meni je fascinantno na nivoju jezika, da so od vseh mest zbrali ravno Novo mesto. Še boljše pa pač to pojasnilo, in s tem navezujem zdaj naslednji krog vprašanja oziroma naslednje vprašanje, zakaj so se podjetja, kot so Telekom in ostali, odločili, da bodo pilotni projekt izpeljali v Novem mestu. Telekom pojasnjuje, zato smo se odločili zaradi njegove primerne velikosti in odprtosti občine do inovativnosti. In to bi bilo zdaj drugo vprašanje.
na nivoju jezika pametna mesta, ne, že beseda pamet nekako konotira, da tisti, ki je proti pametnim mestom, je neumen. Ne moreš biti pameten in biti proti pametnim mestom, to bi bilo nespametno. Ampak zanima me, a se o pametnih mestih oziroma a se o konceptih, ki jih pač odpirajo razvoj pametnih mest, pogovarjamo na pravi način. A uporabljamo prave termine, a je, tako kot smo že prej slišali, a je to vse na nivoju neke floskule, ki je pač zdaj cool, ki je moderna, ki je hip, ali bi se mogli o tem pogovarjati, da gre v bistvu to za, tako kot smo že prej slišali, ugrabitev javnih prostorov strani nekih multinacionalk in v bistvu zapiranje nekih commonsov, neke teorije družbenega kolektivnega prostora. Kdorkoli bi imel. Okay. To je bilo eno izmed tistih zakompliciranih konferenčnih vprašanj, ki so bolj predavanja sama na sebi. Ampak, zanimivo mi je, da si omenil točno to, kar jaz slišim na Nizozemskem, tako da se mi zdi res hecen, ker nisem vedela sploh, kaj se dogaja na področju pametnih mest v Sloveniji, pa vidim, da je precej ena taka kopija v zgodnji fazi, ker ta citat Big Brother isn't watching you, Big Brother is trying to help you, to govorijo tudi v mojem primeru Stratum Sainda. Ista stvar glede izbire mesta, torej jaz raziskujem dogajanje v Eindhovenu. Eindhoven je precej velika občina na Nizozemskem, mislim, da 5. največja, tako da približno res tako eno novo mesto na Nizozemskem, ima pa dokaj velike probleme s kriminalom, čeprav spet ne tako zelo visoke, ker je to še vedno pač Nizozemska in je življenje tam zelo varno. In ista stvar, iste trditve se slišijo od tako imenovanih poglavarjev te mestne občine, kjer je ta gospa rekla, we are also looking for tangible results, but mostly we're interested in finding good business solutions or opening up Eindhoven for good business solutions. In to je ključ. Izmed 3 projektov, ki sem se jim jaz posvetila, lahko za 2 rečem, da sta popoln polom. Eno je ta projekt, ki ga je Domen omenil, kjer so med drugim uporabljali tudi vonj pomaranč, da bi pomirili tako imenovano atmosfero na ulici. Še predtem so pa razvijali tako imenovani pametni svetlobni sistem, torej posebne svetlobne scenarije, ki naj bi se odzivali na vzdušje na ulici. Torej s pomočjo raznih senzorjev, med drugim posebnih videokamer, pa zvočnih senzorjev, zvočnih kamer in vremenskih postaj in tako naprej, števila ljudi na ulici, čudnih načinov hoje, ali pa če kakšen posameznik predolg časa na kakšnem mestu. No in so na ta način potem poskušali ugotoviti, kakšna je atmosfera na ulici in da bi se potem takšen svetlobni scenarij samo odzval na to. In recimo, da bi potem s posebnimi barvami in pomiril vzdušje. No, to je bil popoln polom, ugotovili so, da je to prezakomplicirano, da bi sploh zares kaj ugotovili, kako lahko luč vpliva v takšnem zapletenem, na takšnem zapletenem javnem mestu. Je preveč nekih različnih vplivov in niso uspeli z razvojem tega. Drug projekt je bil pa tudi ta za predictive policing neke sorte. Torej, hoteli so, da bi sistem, tehnološki sistem, nekako že sam ugotovil, da je atmosfera
nevarna ali pa agresivna in da bi potem, ne, torej predvideli nek pretep ali pa drugo agresijo, še preden bi se to zgodilo in bi ga potem deeskalirali. To so eni izmed ključnih terminov, ki jih uporabljajo, escalating behavior and de-escalating it. In tudi to je bil popoln polom. Edina stvar, ki so jo ugotovili na koncu po 3 letih, je, da je sistem zaznal pretep na ulici. Ni pretirano impresivno, ne? Ker pretep lahko zaznam na ulici tudi jaz, ali pa policaj na ulici, ali pa policaj za CCTV-jem. Da bi pa razvili še kaj drugega, v smislu predictive type of analysis, pa tudi niso uspeli, zato ker v teh 3 letih ni bilo dovolj pretepov na ulici. No, in v svojem doktoratu se ukvarjam s tem problemom, pa sem imela na začetku velike težave obrazložiti, zakaj jaz se sploh ukvarjam s tem primerom, če je pa totalen polom. No in sem ravno včeraj odprla social media in ugotovim, Eindhoven and the Stratumschind Living Lab is a big success. Ne vem, kateri minister je prišel pogledat, kako deluje in bodo zdaj njihov way of doing things implementirali v drugih mestih na Nizozemskem. So, to je to. Ne. In dejansko pri teh projektih je problem tudi ta, da niti nimajo internetnih strani, tudi če jo pa imajo, pa vse to, kar sem vam jaz zdaj povedala, tam ne morete prebrati. Dejansko ni, Living Lab je en fin koncept, se zdaj bom zaključila, ampak je en fin koncept, ker je poanta ta, da razvijaš tehnologijo na ulici med dejanskimi ljudmi, recimo, ali pa v kjerkoli ti hočeš, da ta tehnologija deluje, tako da lahko tudi v domu, ampak tle. Torej med ljudmi in zato, da se lahko potem razvija tehnologija po dejanskih potrebah ljudi. In če bi dejansko med ta projekt bolj nekako osvestili javnost o njem in tudi javnost vprašali, kaj si želijo in javnosti povedali, kaj so dosegli in česa niso dosegli, potem bi mogoče s tem lahko še kam dlje prišli, ampak to se ne dogaja. Tako da, ja, je na koncu to res en sam marketing in nič prav več. So if you are thinking about that in ideological terms, it's very easy to attack it from all points of view. But smart cities will happen, they are happening, in some countries they're happening more quick, and we are already beyond that point of ideological deconstruction. So one needs to think what to do. First they put me, when I lived there in smart cities, first I lived in stupid city or organic city, just they put me in smart building. So that was the first encounter of what is yet to be the Internet of Things and everything, that is when refrigerator is interacting with you, when everything is interacting with you. And of course, me being stupid and low tech, I always pressed the wrong button, logically. So my apartment for a while screamed at me in many different ways and points. And then what happened that my smart toilet started to misbehave. And then, I mean, I will be very, very concrete about it. It was summer and my toilet was heating constantly. And then I pressed something wrongly in one moment and 2 people dressed in almost like police, but with word Samsung on their chest entered my apartment. And instead of the button in kitchen that I pressed, they went to bathroom and pressed something else and left. Okay. And then toilet people came later and said that there is nothing to be done because my toilet is toilet of 3rd generation and they're already producing and repairing toilets of 5th generation or 6th generation, I forgot. And if I want to replace it altogether, they can. Or otherwise there is nothing to be done. So this was just a smart place that looked like Le Corbusierian utopia with everything in the building from kindergarten to hair shops. But you would still step out in order to take rest from technology. Smart city is different in that sense. Large neoliberal structure where garbage is sucked underground with pneumatic systems, so there are no garbage trucks. That is nice. No smell, no garbage. You think
super. Nature is safe because you don't smell it, no? You don't think that it was built upon the sea, destroying birds' habitats, fish habitats, and human fishermen habitats and all that. You don't think about it because garbage is hidden underground. Okay, where are the poor people? Well, Cisco didn't tell that. Cisco was running the entire city. They didn't tell us where the poor people are. We just didn't see them. Only to discover that local government that cooperated with Cisco prohibited poor people from getting apartments in that zone, prohibiting poor families from entering the zone, basically. So, ideologically, you cannot divide smart cities serving citizens from the problem of gated community, as in Harvey, if you want to read, or something like that, gated communities from the other problems that are already ideologically deconstructed, because smart city would eventually act as one such gated community. Technology will not be for everyone. It's too expensive, people could touch it, something can happen. If you go deeper, and I will try to be as quick as possible, if you go deeper, you will discover a conservative government promoting conservative business agenda in such place as it happened in the town where I lived. They removed poor people, homeless people, they just why Orban prohibited homeless people, you know. So they prohibited homeless people. They prohibited motels or hotels or any place where Koreans usually have sex, and they put 2 large conservative churches in the middle of smart city. What happened was that my students who lived nearby started to have sex in public parks, something that we used to do in Yugoslavia, in other places, but in Korea nobody would do that. Because of the surveillance and everything. So these kids, horny as they are, they started to do it under cameras in public parks, which provoked new community of smart city living old people that were disgusted by the fact. So basically the whole moral structure also needs to be taken into account, because technology is also regulating public morality. Then our streets listened to us, as you said, with sensors, and regulated lights and everything. But they were, as you said, too huge for human movement, because they needed to assure different or to predict future movements of smart cars and buses, and they were still not at that point. So me not driving in this huge, vast, very smart area depended on very small, very smelly buses, very old-fashioned buses that were introduced in order to save the day. And the funny thing is that on the buses you would have huge letters saying, "This is techno-utopia." Hvala. Začel si z Novim mestom, a ne? Ja. To je vse pravzaprav, kar vemo o tem projektu, ampak zdi se mi, da je zelo težko govoriti o njemu, ker če gledamo katerikoli zbornik, učbenik Smart Cities, ne, se začne pri temu, da edina skupna točka definicije nekaj v zvezi s tehnologijo, ampak so si med sabo še kar drugačne, in pol, ko praviloma pridemo do polovice in se začnejo primeri, so te med sabo zelo različni. Od primera ulice do primera Pirbaja, ki je neke vrste podprta knjižnica reči na nek način, do en kup enih različnih primerov. In s tem hočem reči, zelo je težko, po mojem mnenju, govoriti o takih zgodbah, kot je recimo Novo mesto, pilotni primer pametnega mesta v Sloveniji, ker v bistvu ne vemo čisto točno, kaj bojo ti eni primeri, v katerih bo Novo mesto pametno, kaj bo tisto, kar bo dejansko ukrepi, ki bo mesto naredilo, katere probleme bo s tem reševali in v smer katerih ciljev in scenarijev se bojo s tem premikali, ne. To se mi zdi en tak skupen imenovalec takih primerov, no. Drug del pa je, da se po mojem mnenju, Maša, to si ti se mi zdi, da zelo lepo prikazala, da si s tem zaznal en pretep, kar bi lahko verjetno tudi ti ali pa bartender ali pa policaj ali pa kaj, da se pogosto prevelike upe polaga v neke elektronske zbiralce podatkov, pa zanemar dejstvo, da ljudje kar dobro razumejo, kaj se jim dogaja okrog sebe, da znajo interpretirati, kdaj so tukaj pretepi, pa zakaj so, pa kaj se dogaja na ulici, pa kaj se dogaja v soseski, pa kako ta park funkcionira. In da mogoče ne rabimo vseh teh enih high-tech zbirateljev podatkov, ki pol te podatke nekaj združujejo in nekdo upravlja z njimi ali pa ne upravlja, ali pa se ne ve, kdo upravlja. Če se prav spomnim, je primer nizozemskih mest tudi to, da se ne ve točno, kam vsi te podatki o pretepih in ljudeh, ki se tam zadržujejo, grejo in kdo ima nad njimi
nadzor ali pa domeno. No, kakorkoli hočem priti do tega, da dostakrat je zelo smiselno govoriti z ljudmi in jih vprašati, pač, kako funkcionirajo prostori, kakšne so tukaj težave, kaj bi se tukaj želeli, kaj potrebujejo, kateri so njihovi realne potrebe in kako to mesto pravzaprav funkcionira, ker nam lahko povejo o tem bistveno več, kot si mogoče na prvi pogled predstavljamo. No? Ok, pa če nadaljujemo, zdaj smo našteli par primerov, ne? Pametna mesta se ne dogajajo samo recimo v Seulu oziroma na Nizozemskem, ampak jih imate recimo tako enakomerno razporejene po, bi rekel, skoraj da vseh kontinentih. Ne? Dva primera, ki sta recimo zelo zanimiva, zaradi tega, ker sta si zelo različna, sta Barcelona in Toronto. Toronto kot primer neke relativno brutalne ugrabitve strani Googlea oziroma strani drugih multinacionalk, ki so v bistvu potem naletele post festum na nek upor ljudi oziroma prebivalcev, in Barcelona, ki se je tega problema zavedala že ob razvoju in je poskušala že v tej razvojni fazi, ne, bodi si poskrbeti, da pač ne bodo imeli teh štal, ko bo zadeva prišla v prakso, bodi si, da so ustvarjalci oziroma ljudje, ki skrbijo za razvoj tega, razumeli problem vključevanja družbe v odločevalske procese. Pa zdaj spet vprašanje za vse ali pa mogoče bolj za Ajdana. Zdi se mi, da pri teh zadevah, da imamo samo dve izbire. Eno je, da začnemo o teh problemih, da rečem paničariti zelo prezgodaj, ali pa da začnemo paničariti, ko je že prepozno.